Poštovani gledaoci, hvala vam što i ovog petka pratite Otvoreni program. Meni se u međuvremenu pridružila jedna mlada Vogošćanka, fotografkinja Amila Jamaković. Amila, dobro mi došla. Hvala vam na pozivu. Samo mi nemoj reći da imaš trema. Pa malo, veoma. Jesi li se umorila? Pa eto, ove sedmice zaista sam imala mnogo posla i nakon, do kraja ove sedmice također imam još nekoliko slikanja, tako da zaista bilo je dosta toga. Kao što sam već rekla u najavi, jedna mlada Vogošćanka, zaista u Vogošći imamo omladine koji imaju razne talente. Evo nekako da se naši gledaoci upoznaju s tobom. Ko je zapravo Amila Jamaković? Pa Amila Jamaković je u stvari studentica 3. godine Internacionalnog Burč univerziteta u Sarajevu, odsjeka grafičkog dizajna i multimedije. Samim time tako sam počela da se bavim ovim poslom kao fotografkinja. Evo već godinu dana se bavim aktivno profesionalnom fotografijom, međutim ovo već traje malo duže od početka fakulteta. Amila, evo odakle ljubav prema ovom hobiju. Nekako kad kažemo fotografkinja, više smo navikli da imamo nekako muškaraca koji fotografišu, ali nekako s vremenom sve više i žena koje imaju, pa ne samo kao hobi, nego i kao posao. Od tog se i zarađuje. Pa dakle, ja studiram na ovom fakultetu, imam predmet fotografiju na kojem učim o raznim vrstama fotografije, međutim ova ljubav prema fotografiji datira još 2030. godine, kada sam za svoj rođendan poželjela od roditelja da dobijem fotoaparat. Tada sam još slikala prirodu, cvijeće, djecu u parku i slično, također porodična okupljanja. I zaista tada nisam ni slutila da ću se 10 godina poslije baviti ovim poslom i da će to biti zaista na profesionalnom nivou. Amila, evo nekako ti si već pomenula da studiraš, kako zapravo, pretpostavljam da imaš mnogo obaveza, kako zapravo stižeš da fotografišeš, to ipak ljubav prema fotografiji, jel tako, ali se mora i studirati i učiti. Pa dakle, jeste, upravo ta ljubav je nešto što me najviše motiviše i što mi daje snagu da sve to lijepo uklopim. Dakle, imam studijske obaveze, međutim, zaista uz dobru organizaciju se sve stigne sustići, tako da stignem zaista sve. Evo, na početku razgovora rekla si mi da si svoj prvi fotoaparat dobila od roditelja kao poklon za rođendan. I od tada je sve nekako krenulo. To su bile neke možda slikce, na brzinu se nešto uslika, pa prijateljice slikaš, pa evo, koliko je zapravo bitna podrška i roditelja i okoline da imaš taj hobi posao? Pa dakle, zaista meni mnogo znači podrška mojih prijatelja, porodice i momka. Zaista i prije svega ovoga nego što sam počela, oni su me nagovarali da otvorim svoj prvi profil, da počnem tako da fotografišem. Mislim, ja sam fotografisala već 3 godine, međutim nisam ništa objavljivala, tako da zaista oni su mi dali mnogo podrške da krenem da to radim i sada konstantno imam uvijek podršku od njih, uvijek se javi kako im se sviđaju moje fotografije. I tako. Evo zaista sad u ovom vremenu imamo raznih motiva koji se mogu fotografisati. Evo šta sad najviše ti fotografišeš? Pa najviše fotografišem u stvari vjenčanja. Nakon vjenčanja tu su i rođendani, također fotografisani novorođenčadi. Zaista mi je divno kada fotografišem male bebe i vjenčanja, ne znam, to su neke stvari što najviše fotografišem. Također proizvode i to je dosta zaista traženo. Ja vjerujem da su naši gledatelji imali priliku da pogledaju prilog koji sam ja radila s tobom. Evo nekako kako izgleda na tim vjenčanjima. Svi znamo da je to jedan poseban dan u životu svakog mladoženje, mlade i taj dan žele da sve izgleda onako savršeno, a i ti se svakako moraš potruditi. Pa jeste, zaista bude malo i stresno njima na početku dok ne prođe sami čin vjenčanja u općini i da li neko želi u džami i slično. Nakon toga zaista se opusti, kada idemo da fotografišemo na nekoj lokaciji, zaista budu opušteni, tada nemaju tremu i tada ja njih navigiram koju da pozu stanu, kako će gdje da se okrenu i slično. Tako da tako i prođe taj dan. Kasnije u restoranu bude lijepo. Kako je na rođendanima? Na rođendanima bude mnogo djeci. Nekako tamo su svi nasmijani, sretni i kad slikaš, fotografišeš, na tim slikama svi izgledaju lijepo.
Međutim, nekad i nije to baš tako, je li tako? Pa znate kako je to baš kao što kažete na rođendanima, baš je teško fotografisati jer dosta djece skači, nemirni su, ne znam, oni su da se igraju, njima to nije šta oni znaju šta je fotografija i da trebaju da stanu, da budu mirni, jer to su zaista mala djeca. Kako ih roditelji umire, evo? Teško bude, ali uspijemo zaista nekako i malo njih, ne znam, nasmijemo kaživim ptičica i slično, da se nasmiju, da poziraju i tako da uspijemo zaista dobiti lijepe fotografije. A kada govorimo o malim bebama, kakva je situacija s njima? Mislim, to su bebe koji, čak sam vidjela na tvojim fotografijama da imaju posebnu i garderobu. Pa dakle, imaju da bebe posebnu garderobu, pored posebne garderobe imaju razne scenografije, koji ja pravim krevetiće, korpice, dekice i slično. Što tiče beba, zaista to baš zavisi od bebe do bebe. Obično to budu bebe od 10 dana i one često spavaju tokom cijelog procesa, tako da one to ne osjećaju da ja njih slikam i to, one su spavane, ali nekad se zna da neće nikako da zaspe, tako da na svakoj fotografiji širom otvorenih očiju gledaju. Nekad se desi neki mali osmijeh od beba, tako da bude zanimljivo stvarno. Evo, šta je tebi od svega toga nekako najinteresantnije i najlakše da fotografišiš? Pa najinteresantnije mi je definitivno bebe, jer zaista kako su nježna bića i mala, zaista je to, ne znam, neopisivi osjećaj da... Kako roditelji reaguju na to sve? Pa roditelji zaista pozitivno reaguju, bude im drago kad vide bebu, ne znam, u nekim slatkim scenama i raznim outfitima kojim obučemo. Bude im zaista drago i eto, i oni tu da poziraju malo uz bebu. Evo, Amila, šta je zapravo najteži dio ovog posla? Radiš sa ljudima raznih profila, razno zahtijevaju, ti moraš biti tu prisutna, ispuniti ono što oni žele. Evo, šta bi ti izdvojila nekako da ti je najteže? Pa zaista nisam imala nikakvih teških situacija do sada, međutim, eto, kao neki teži dio ovog posla je editovanje slika koje zahtjeva dosta vremena, međutim ni to zaista meni ne pada teško jer tako vremenom poboljšavam svoje editovanje, stvaram neku bolju naviku kako da bolje editujem brže, tako da ni to nije nešto strašno, zaista nemam nekih loših situacija. Evo ovo moram te pitati, s obzirom da su sad jako popularne društvene mreže, na Facebooku, na Instagramu imamo priliku da vidimo razne fotografije, raznih osoba, poznatih ličnosti, mnogo urađene, sređene u raznim programima. Evo kako ti to, na primjer, komentarišeš? Pa dakle, svako voli različiti stil uređivanja fotografija, neko voli malo više, neko malo manje. Ja lično preferiram da to ne bude neki težak edit slika, dakle ništa pretjerano da ne prepoznajemo osobu na slici kao što je uživo, tako da neke male promjene, samo da istaknemo ljepotu ljudi, to je meni sasvim lijepo. Ovo malo pretjerivanje, nisam za to. Evo svakako ti ovo moram pitati, s obzirom da imaju sad razni ti photoshopovi, kako se već zove, da li je to stvarno istinito, da se može toliko uljepša da ne prepoznaš osobu? Pa je, zaista istinito je. Posebno, na primjer, aplikacija FaceApp, dosta žena tu koristi zaista aplikaciju, uljepšaju se malo nekad i previše, ali eto, ako on tako želi, to je okej, sasvim. Postoje razni programi. Evo kako možemo, na primjer, prepoznati da li je neka osoba uredila sliku ili nije? Pa, na primjer, ako je previše blurovano lice, ako se ne vidjela apsolutno ništa na njemu, tada definitivno možemo reći da je to neko sređivanje nekoj aplikaciji. Ili eto, ne znam, neka istaknuta šminka, na primjer, trepavice često dodaju kasnije u Photoshopu ili slično. Dobro, moja mila. Evo da s našim gledateljima podijelimo nekako najljepši moment u životu koji se tebi dogodio prilikom obavljanja fotografisanja. Pa zaista nemam nešto da bi specijalno izdvojila jer zaista sa svima meni bude prelijepo. Upoznala sam toliko divnih ljudi i ostvarila prelijepe kontakte. Tako da zaista nemam nešto što bih specijalno izdvojila jer uvijek mi bude zaista predivno. Evo nekako tvoji planovi i ciljevi za budućnost, ako Bog da li planiraš da se nastaviš baviti ovim s obzirom da tvoj fakultet ima veze i tekako sa fotografisanjem?
Pa da li postoji neke edukacije, nešto vezano za ovo? Pa dakle, na fakultetu imamo predmet fotografiju kroz sve 4 godine. I tu se uči, jel tako, fotografiji, koje vrste fotografije, kako, šta? Pa je, svake godine je neka druga vrsta fotografije. Na primjer, na prethodnoj godini sam imala studiju fotografiju što se tiče produkata. Dakle, naučili smo sve kako se slikaju proizvod, da li to bilo, ne znam, od stakla nešto ili slično. Ove godine imamo portret fotografiju u studiju, učimo kako najbolje osvijetliti osobu i slično. Tako da definitivno ja planiram da se bavim ako Bog da u budućnosti studio fotografijom, također imam svoj studio jer dosta sam toga naučila i šteta bilo da to propadne znanje. Ja ti zaista želim mnogo sreće. Evo koliko je naša omladina otprilike zainteresovana za fotografisanje. Znamo svi da je potrebno mnogo truda, rada, ali i vještine da se stekne da i dobijemo neke prosječne fotografije. Evo. Pa svi znamo kako nas, kao što kažeš, društvene mreže i slično, tako da svi zaista voli da se fotografišu i dosta ljudi voljelo bi da se bavi tim poslom, što je naravno pohvalno. Bitan je trud i sama ljubav prema fotografiji. Ako to imaju, neka slobodno počnu, neka se upusti u tu avanturu, mogu reći. Da li ste imala priliku nekom svoje znanje da preneseš? Evo, s obzirom da nekako svoje znanje sa fakulteta i u praksi primjenjuješ? Pa dakle, da li se neko javljao, evo, na primjer, vjerujem, možda tebe ljudi ne prepoznaju toliko u Vogošći jer si zaista mlada osoba, ali možda ima neko ko želi da nauči pa da potraži tvoju pomoć i da nešto dodatno nauči. Pa dosta zaista nikom se nije javio s takvom namjerom, međutim, na primjer, ako slikam u studiju moje prijateljice i ja, često tako, ne znam, traži neki savjet ili nešto, kako da pozicioniramo nešto. Uglavnom, to bude neki dogovor naš međusobni, ali zaista niko se nije do sad javljao, ali bujrum, što ne. Evo, kakvu saradnju imaš sa svojim kolegama koji se bave ovim poslom, imaju ovo kao hobi? Pa na mom fakultetu zaista ima dosta takvih osoba što se bavi privatnom životu fotografijom. Uvijek smo jedni tu za druge da podržimo, ne znam, ako neku ja slikam lokaciju, nekom se javi, pita me gdje je ovo, ja ću mu rado reći i podijeliti kako je nastala ta fotografija i slično, tako da dosta se podržavamo zaista kolege i ja. Također bitan je i odnos sa ljudima sa kojima radiš. Evo, rekla sam već nisi imala nekih neprijatnih situacija. Kada završiš fotoshooting, jel se tako kaže, šta zapravo ti ljudi kad pogledaju fotografije, kad vidi, da li su zadovoljni, kakva je njihova reakcija? Meni, na primjer, je baš zanimljivo što prije samog pogleda njihove slike, prije nego što im pošaljem slike, oni budu oduševljeni sa mnom kao osobom, to mi mnogo znači i kažu uvijek da će me svima preporučiti, dakle bez da su vidjeli fotografije. A tek kada vide fotografije, zaista reakcije uvijek budu pozitivne, iznenade se kako su, ne znam, lijepo ispali i slično, ne znam, nisu znali možda da mogu tako lijepo ispasti. Jer ipak je to profesionalno fotografisanje. Moram te ovo još pitati. Je li teže sa fotoaparatom slikati ili telefonom? S obzirom da sad imamo i razne telefone koji su odlični za fotografisanje. Pa meni je lično lakše fotoaparatom, da ja to sve podesim kako ja želim, da imam ti neki razni opcije na koje ja mogu da utičem, tako da meni lično lakše aparatom, međutim dosta ljudi je logično lakše mobitelom jer im mobitel sam automatski se podesi. Da li osim fotoaparata imaš još neke te spravice koje koristiš? Ima ne znam kako se zove, kao kišobran. Da, to koristim kada je u pitanju studijska fotografija, ne znam, fotografisanje portreta ili fotografisanje produkata, zaista tada koristim. A ovako inače koristim ovaj veliki blic, on je sasvim dovoljan i lakše mi je sa njim da radim jer zaista bilo bi teško da sam nekom vjenčanju ili slično da nosim tu veliku. Da li se nekad desilo da nešto ne uspije onako kako si ti zamislila, htjela, pa... Pa možda na početku da se dešavalo, međutim zaista sad ne propuštam ništa slučaju, slikam više fotografija, tako da obezbijedim sebi kasnije u izboru koju da editujem, kako ću, šta ću, da imam više izbora, da to ispadnu kako treba fotografije, tako da trudim se da se ne dešavaju takve situacije. I šta je bitno za fotografiju da ona ispadne onako lijepa? Da li je to svjetlost? Da li je potrebno dosta svjetlosti da bi bilo to lijepo? Fotografija ne mora da ima dosta svjetlosti da bi bila baš lijepa, međutim, pogotovo dnevne fotografije ispadnu prelijepe kad je oblačno vani.
Dakle, zato što ta svjetlost ne bude toliko jaka kao što je sunce, ne stvara jake sjene, tako da tada su baš prelijepe meni fotografije. Međutim, u mračnim situacijama, na primjer ako je restoran, kada se mladenci vjenčaju i kada je tu u pitanju prvi ples, tada zaista budu lijepe fotografije bez puno svjetla. Kada imamo dim, kada imamo kako se zove, oni svječice. Aha, i vatromjer bude tako, ima to bude super. A Mila, evo nekako Bosna i Hercegovina, a i Sarajevo može se pohvaliti raznim lijepim lokacijama gdje se može obaviti to fotografisanje. Evo nekako da se prisjetiš gdje si ti to sve fotografisala, koje su to lokacije za mladence, evo? Pa što tiče stvarno, upravo ste, Bosna i Hercegovina nudi zaista prelijepe lokacije, Sarajevo također. Što se tiče prirode, najčešće to bude Rimski most na Iliđi, zaista prelijepo bude. Zatim, pored Rimskog mosta, neke od drugih lokacija koje bi ja preporučila mladencima su definitivno Vijećnica, unutrašnjost Vijećnice je prelijepa. Zatim Narodno pozorište, ispred Narodnog pozorišta se zaista mogu napraviti prelijepe fotografije. I Amila, evo za kraj neka tvoja poruka svim mladim ljudima koji žele da fotografišu, da nauče, a imaju neki taj strah. Možda da im ne uspije ili nešto. Imala sam ja strah na početku, međutim zaista sada kako sam stekla dosta iskustva, zaista nemam strah više. Tako da najbitnija je ljubav prema samoj fotografiji. Ako nešto zaista volite, ništa ne predstavlja nikakvu prepreku. Također bitno je da se trude, da naprave što više fotografija, da steknu iskustvo. Samim tim će fotografije biti bolje i bit će uspješni zaista. Ja ti zaista želim mnogo sreće i uspjeha u životu, radu i fakultetu i da sve svoje ciljeve i želje ako Bog da ostvariš, a vjerujem da hoćeš. I hvala ti što si bila današnja moja gošća i što si svoje vrijeme izdvojila. Hvala puno. Poštovani gledalci, sa mnom je u društvu bila mlada Vogošćanka Mila Jamaković koja se bavi fotografisanjem. Ostanite i dalje uz naš program i pratite Otvoreni program.